Inforatnici protiv novog svetskog poretka. 361-5361, pozivni za Beograd 011, snaganaroda.rs. Temple Al-Aqsa, the name is Inforatnici protiv novog svetskog poretka, Vedran Grbin, Biljana Đorović sa vama. Narednih 2 sata, naravno svašta se dešava u novom svetskom poretku, kao i obično, on se sastoji u više zujećih operacija koje se sjedinjuju u ideji da nas kao civilizaciju, kao populaciju, ne samo umanje, nego i pretvore u nešto što više i nisu ljudi, već njihove puke igračke. Korišćenje medija u tu svrhu je više nego dobro vidljivo u Srbiji, u kojoj se medijskim sredstvima vrši neprekidna, kontinuirana lobotomija stanovnika Srbije. Naravno, u kombinaciji sa urušavanjem svih institucija sistema, njihovim preuzimanjem i kooptiranjem po agendi novog svetskog poretka, dolazimo dotle da zapravo je čitava Srbija postala, njene institucije, u stvari poluga za realizaciju agende novog svetskog poretka, koja podrazumeva pogrom nad srpskim narodom i njegov nestanak u svim elementima koja čine narod. No, krenimo redom. Godišnji sastanak grupe Bilderberg, 62. po redu, održan je ove godine od 29. maja do 1. juna u Kopenhagenu, u Danskoj, u elitnom hotelu Marriott sa 5 zvezdica. Pripadnici vojno-obaveštenih struktura, političari, naftni, bankarski, farmaceutski, medijski magnati, predstavnici akademskih ekspertskih elita, kooptirani i potpuno prisvojeni od strane globalistana, neokonzervativci, okupili su se kako bi tokom 4 dana usvojili akcioni plan elite, čijom će se realizacijom uvećati patnja čovečanstva po meri nezajažljive
pohlepe i sile. Ove godine bilo je nekoliko, odnosno najmanje 2 neuobičajena momenta u načinu na koji je radila grupa Bilderberg. Hotel Marriott nije izdvojen kao što su prethodnih svih ovih godina bila mesta na kojima su se okupljali Bilderbergovci, već se nalazio blizu, znači ograde koja je delila hotel od onih koji prate grupu Bilderberg, odnosno nezavisnih istraživača, i do mile volje su mogli da ih slikaju, da ih fotografišu, a na kraju se jedan deo ovih Bilderbergovaca okupio ispred prozora koji je gledao direktno na tu ogradu, odakle je snimano, i oni su napravili jedan krug u belim bade mantilima, okrenuvši leđa ovima posmatračima i novinarima koji su pratili rad grupe Bilderberg. Veoma je malo informacija procurelo sa ovog sastanka, bez obzira što je bio nadgledan. Pretpostavlja se da je ove godine održan jedan tajni skup, kako bi ostao u tajnosti, na nekom mestu koje nije saznato. No, zvanično, pošto je nakon 30 godina istraživanja Takerovog, danas više nema nikakvih sumnji da grupa Bilderberg postoji, a ona je, sećamo se, bila svrstana u red podataka koje spadaju po teoriju zavere, i trebalo je toliko godina kako bi priznali svoje postojanje. Od prošle godine i na mainstream medijima se govori o grupi Bilderberg i njihovim sastancima. Naravno, sve se predstavlja u skladu sa uobičajenim mantrama zvaničnih informacija. Zvanično sastanak imao za cilj unapređenje američko-evropske saradnje, no iza zatvorenih vrata usaglašavali su se taktički planovi za realizaciju davno usvojenih strateških ciljeva, uspostavljanja agende novog svetskog poretka, monetarna politika i ratna agenda NATO-a. Spisak učesnika ovogodišnjeg sastanka kluba Bilderberg 2014. objavljen je na sajtu grupe Bilderberg, kao i mesto sastajanja i datumi održavanja, no ova grupa, kao ni agenda zvanična, nikada ne sadrži sva imena niti sve tačke agende, odnosno plana po kome se radi. No i ovaj spisak ovako postavljen je bio u znaku predstavnika 3 stuba rata. To su vladini predstavnici, naftni i finansijski biznis. Prema nekim izveštajima teme razgovora na ovom sastanku obuhvatale su situacije u Ukrajini, odnos Rusije i NATO-a i veoma zlokobno partnerstvo za transatlantsku trgovinu i ulaganja, skraćeno TTIP. To je sporazum koji prema Stop TTIP predstavlja korporativni puč i uvod u korporatokratiju, vladavinu nekolicine korporacija koje će zbrisati poslednje ostatke pravne zaštite i dostojanstva ljudskog postojanja na planeti. Prema Paulu Josephu Watsonu, TTIP predstavlja sastavni deo pokušaja grupe Bilderberg da spase unipolarni svet stvaranjem svetske kompanije. U pitanju je zona slobodne trgovine koja bi povezala Sjedinjene Američke Države sa Evropom. Baš kao što je Evropska unija počela kao puka oblast slobodne trgovine, a na kraju je transformisana u političku federaciju koja kontroliše više od 50% zakona i propisa država članica i gaji neverovatni prezir prema nacionalnom suverenitetu, a da ne govorimo o demokratiji koja opstaje samo kao puka izborna forma iza koje se krije veoma kontrolisan proces u kome nema nikad iznenađenja. TTIP je dizajniran da ostvari isti cilj, samo na većoj skali. Dogovor je predvodio Obamin trgovinski predstavnik Sjedinjenih Američkih Država Michael Froman, insider Wall Streeta i član CFR.
Saveta za spoljne poslove, a to je sestrinska organizacija Bilderberga. Froman je istovremeno pomogao da se izgradi još jedan blok globalne vlade, to je transpacifičko partnerstvo, sličan projekat koji uključuje azijske zemlje. Ovaj trgovinski sporazum će zapravo predstavljati monopol prvog reda, a vidimo zakone koji se usvajaju i donose sve više i više predstavljaju zapravo obrazac za neverovatno porobljavanje ljudskog bića i zapravo za eliminaciju i transformaciju. Jednostavno šta god pomislite u tim zakonima je precizno regulisano. Bilderberg je zamišljen da stvori jedinstvenu valutu evro daleke 1955. godine. Naime, predsednik Bilderberga Etienne Davignon u intervju u 2009. godine hvalio se da je jedinstvena valuta Evropske unije, evro, uvedena na osnovu zamisli grupe Bilderberg. Rezultati evropskih izbora nedavno održanih upalili su sve alarme među Bilderbergovim globalistima. Oni su zapanjeni činjenicom da se njihova super država Evropska unija urušava kao rezultat populističkog otpora, a on je zapravo okupljen oko izuzetnog animoziteta prema nekontrolisanoj imigracionoj politici i to pre svega u odnosu na romsku populaciju, koja se naravno veoma kontrolisano preseljava u samu Srbiju, gde dobija tretman rođenih u Srbiji, naime krivotvorenje matičnih knjiga rođenih, koje je uzdignuto na nivo zakona, na rang zakona, oni se upisuju u matične knjige kao da su ovde rođeni, a pre toga se tamo podvrgavaju kursevima učenja srpskog jezika, kako cela stvar bi dobila još više na doživljaju da to što rade ne treba da izaziva sumnju kod stanovništva u Srbiji. Spisak učesnika grupe Bilderberg jasno je ukazao da su rat i otimačina orvelijanski podvedeni pod naziv privreda, orvelijanska reč sada već. To su ključne teme oko kojih je obezbeđen konsenzus bankara koji propisuju pravila lažirane igre, uvek oko ekonomije lažira se čitava igra i naravno korumpiranih političara koji ova pravila sprovode u vidu zakona i tako život najvećeg dela čovečanstva pretvaraju u pakao. Evo, navešću vam i nekoliko, ukoliko niste pogledali ovu listu, zvaničnu listu, koji je na zvaničnoj listi predsednik Google-a Eric Schmidt, osnivač PayPala Peter Thiel, bivši direktor CIA David Petraeus, general potpukovnik Aleksandar Kate, bivši komandant za sajber sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, bivši direktor Nacionalne agencije za bezbednost, član upravnog odbora Bilderberg grupe Etienne Davignon, bivši predsednik Svetske banke James Wolfenson, predstavnici plavokrvnog plemstva Evrope, preko 60 direktora i članova upravnih odbora najmoćnijih korporacija u svetu, medijskih magnata koji su redom kooptirani ili su njihovi vlasnici zapravo takođe članovi grupe Bilderberg, zato imamo veoma strogu kontrolu medija, svaka informacija je strogo kontrolisana, a informacije sa ovog skupa se ne otkrivaju. Daniel Estulin je danas najupućeniji poznavalac istorije grupe Bilderberg, autor knjige koja je prevedena na srpski jezik, Istinita priča o klubu Bilderberg. Nadam se da ćemo naći onoga ko će objaviti dve izuzetno važne najnovije studije Daniela Estulina, odnosno knjige. Jedna se bavi institutom Tavistok, a druga se bavi tehnokratskim inženjeringom, odnosno transformacijom ljudskog bića u mašinu, koje je zapisano u svim strateškim dokumentima globalista. Istinita priča o klubu Bilderberg, izuzetno zanimljiva knjiga, veoma pitko pisana, sa istorijatom koji objašnjava etape u razvoju kluba Bilderberg, njihovo poreklo, ciljevi, odluke određenih sastanaka kluba Bilderberg, a naročito je naravno dobro obrađeno to nacističko poreklo
članova ovog kluba. Jim Tucker je umro prošle godine, preminuo, to je istraživački novinar, višedecenijski predani rasvetljivač postojanja i rada grupe Bilderberg. I Tucker je posjedovao doušnike čiji su izveštaji bili kredibilni, a Daniel Estulin raspolaže danas najpouzdanijim doušničkim izveštajima. On je zapravo najviše intervjuisan nakon kluba Bilderberg, recimo za rusku televiziju RT, je izjavio da oficijalna agenda ovogodišnjeg sastanka grupe Bilderberg, koja je predstavljena javnosti, nije istinita. 2 nedelje pre nego što je počeo sastanak kluba Bilderberg dobio Daniel Estulin nove informacije koje ja vama sada saopštavam. Od insajdera je dobio te informacije i one govore o 7 ključnih tačaka, od 9 ili 10, po kojima je usvojen operacionalni plan svetske vlade za delovanje u cilju dalje realizacije agende novog svetskog poretka. Prva tačka je po Danielu Estulinu nuklearna diplomatija. Naime, na sastanku grupe Bilderberg razmatrani su potezi koji treba da pojačaju pritisak na Iran kako bi onemogućili da se sklopi potencijalni nuklearni savez između Rusije, Kine i Irana. Znamo da se razvoj nuklearnog programa Irana kontinuirano nastoji da spreči svim mogućim merama od strane globalista. Druga tačka je gasni sporazum između Rusije i Kine. On je veoma zabrinuo Evropljane u uslovima kada ekonomskim sankcijama nastoje da oslabe poziciju Rusije u kontekstu ozbiljne političke krize u Ukrajini. Naime, dugoročni gasni ugovor sa Pekingom dovodi potencijalno Evropsku uniju u opasnost da bude zamenjena kao prioritetni energetski partner Rusije, a time i do podrivanja napora Vašingtona da kroz kontrolu tranzita gasovoda izoluje Kinu i Rusiju. Treća tačka je uspon nacionalističkih euroskeptičkih partija na izborima za Evropski parlament od Britanije do Mađarske i Grčke. To je unelo pravu paniku u globalističkim redovima i pokazalo se da ono što rade globalisti ne uživa nikakvu podršku naroda, da se realizuje tehnokratsko zakonodavnim nametanjem zagarantovane propasti države i naroda. Centralni plan globalista je redukcija populacije, no za njegovu realizaciju neophodna je saradnja političkih establishmenta, a vidimo da se ona širom Evropske unije urušava. Četvrta tačka sastanka grupe Bilderberg odnosila se na propise Evropske unije koji se tiču zaštite privatnosti na internetu i posledice koje ta politika zaštite ima po Sjedinjene Američke Države. Naravno, nije u pitanju Sjedinjene Američke Države, nego globalista, ali predstavlja se onako kako se predstavlja, jer je razotkrivanje razmera elektronskog nadzora koji sprovodi Američka agencija za nacionalnu bezbednost i njeni saveznici u svetu izazvala velike proteste grupa i pojedinaca u Evropi. Oni su zahtevali i zahtevaju da se zakonske norme o zaštiti privatnosti poštuju. Evropski političari ove zahteve ne mogu jednostavno da ignorišu, barem ne odmah, potrebno je kuvati žabu, kao što je pokazalo postepeno slabljenje nemačke istrage o špijunskim aktivnostima NSA. Američke agencije za sigurnost. Peta tačka se tiče jedne od najupornijih strateških orijentacija globalista koji žude da uvedu cenzuru i ograniče slobodu na internetu. Koju mantru koriste? Koriste mantru o cyber sigurnosti. Pod mantrom cyber sigurnosti nastoji se da se umanji uticaj koji internet kao medij ima na podizanje znanja i razumevanja, od čega zapravo zavisi da li ćemo se kao čovečanstvo uspeti da otrgnemo iz ovog smrtonosnog obruča koji nas teže sa svih strana, sistemom zakonskih mera i rešenja kojima nam se oduzima svakoga dana sve više i više prava. I vidimo da to uzima maha, o tome ćemo govoriti i u današnjoj emisiji više, ali jasno je da je internet podigao nivo svesti i znanja o prirodi ovog procesa, njegovom trajanju i ciljevima. Kao šesta tačka razmatran je američki predsjednik Barack Obama i njegova politika. Globalistički vrh je okrivio američkog predsjednika za izdaju nacionalnih interesa Amerike,
kako u Siriji, tako i u Ukrajini, a najnovija doktrina koju je Obama najavio, smanjenje upotrebe vojne sile i upotrebu diplomatije i kolektivne akcije, bila je u fokusu razmatranja grupe Bilderberg. Potom klimatske promene, znamo standardnu orvelijansku mantru za dalju implementaciju agende 21 Ujedinjenih nacija i vođenje meteoroloških i klimatskih ratova, bile su predmet usvajanja konsenzusa elite na sastanku grupe Bilderberg u Danskoj, ovoga puta pod odrednicom klimatske promene, etički i ekonomski izazovi. Da li su Bilderbergovci razmatrali uspeh upotrebe meteorološkog oružja u Srbiji, koja nikoga ne bi trebalo da iznenadi, budući da je tokom prošlogodišnjeg sastanka grupe Bilderberg bila najavljena upotreba punog opsega oružja poput HARP-a i MOUS-a, Mobile User Objective sistema. Organizacija velike laži o klimatskim promenama, o globalnom zagrevanju, otopljavanju, koja se naravno usput i proizvodi po potrebi ovim moćnim elektromagnetskim oružjem, neophodna je ne samo kako bi se neometano koristilo meteorološko i drugo elektromagnetno i biološko oružje, već kako bi se realizovao plan nultog razvoja društva. Dakle, plan nultog razvoja podrazumeva onemogućavanje bilo kakvog prosperiteta i to se uveliko realizuje zahvaljujući projektovanoj ekonomskoj krizi koja je zacrtana u planovima grupe Bilderberg. Daniel Estulin je veoma precizno, zahvaljujući svojim informantima i njihovim doušničkim izveštajima, opisao ulogu Bilderberga u uvođenju sveta u ekonomsku krizu. Po Estulinu, klub Bilderberg je 2006. godine bio pred dilemom da li ići na varijantu produžene agonije, stagnacije i depresije, dakle u dužem vremenskom roku, ili intenzivirati, ići na kraću depresiju koja će trasirati put za agendu 21 Ujedinjenih nacija, predstavljenu kao novo drživ poredak, održiv razvoj, tako stoji u agendi 21, to je jedna od onih orvelijanskih sintagmi, no naravno daleko manje suvereniteta državama i više efikasnosti uz uvođenje socijalizma fabijanskog tipa. To je sada razlog zbog čega slušamo sve te divne priče o Titu, čija uloga nije bila preispitana u javnom diskursu, niti uloga komunizma, jednostavno se ide iz krize u krizu kada je u pitanju Srbija, kako bi se sada doveli do one mere kada uvođenje jednog socijalističkog ponovo obrasca, da je država brine minimalno o pojedincu, će se doživjeti kao pravi benefit. Na osnovu odluka članova grupe Bilderberg, koji su usvojeni na sastancima 2006. u Kanadi i potom 2007. u Turskoj, usledilo je napumpavanje hipotekarnog mehura i to je rezultiralo finansijskim kolapsom 2008. godine. I naravno obaveza zaduživanja hipotekarnim kreditima, odnosno tim takozvanim bubble kreditima, je obavezujuća. Imamo tragičnu situaciju, sve se to vidi svuda, naravno dugovi su enormni, a ono što se dobilo za te kredite zapravo nigde se ne vidi i na kraju dođemo dotle da globalisti sve preuzmu, a naročito izvore vode i energije. Prosperitet i progres, kako pokazuje istraživanje Daniela Estulina, strogo su zabranjeni u novom svetskom poretku. Planovi novog svetskog poretka i grupe Bilderberg uključuju eliminaciju 4 milijarde ljudi do 2050. godine. To su ljudi koje Rockefeller i Kissinger u skladu sa svojim nacističkim nasleđem nazivaju beskorisnim izdelicama. Termin beskorisne izelice je ušao u javni diskurs tokom suđenja nacističkim ratnim zločincima u Nirnbergu. Dr. Leo Aleksander bio je angažovan u kancelariji glavnog tužioca za ratne zločine u Nirnbergu, imao je priliku da intervjuiše nemačke lekare koji su učestvovali u eutanaziji hendikepiranih u Nemačkoj. U tekstu koji je objavljen 14. jula 1949. godine u New England Journal of Medicine, dr. Aleksandar je napisao: radilo se u početku samo o suptilnim promenama, kao što i danas vidimo, u cilju brige za one koji trpe muke. Naglasak je bio na stavu lekara. A kakav je to bio stav? To je bio stav kojim je prihvaćeno
da postoji život koji nije vredan življenja. Nacistički lekari su opisivali pacijente koji su ubijani kao beskorisne žderače. Eutanazija je, shodno optici osnivača grupe Bilderberg, sada uzela maha u civilizovanoj Evropi, pod navodnicama civilizovanoj, a osnivač grupe Bilderberg, holandski princ Bernard, poreklom Nemac, bio je 30. godina 20. veka, nećete se iznenaditi, počasni oficir SS konjičke divizije i sekretar upravnog odbora IG Farben. To je hemijska korporacija koja je zapravo omogućila da se izvede genocid. Ona je tokom Drugog svjetskog rata proizvodila bojne otrove, kasnije je naravno transformisana u farmaceutsku industriju, pripala farmaceutskoj industriji i nastavila da radi na istom zadatku na kojem je radila i u ovo vreme. Nažalost, nedostaju nam informacije o planovima novog svjetskog poretka za Srbiju sa proteklog sastanka grupe Bilderberg, a Daniel Estulin u svojoj knjizi Klub Bilderberg je otkrio da su na sastanku 1992. godine Bilderberzi usvojili plan o stvaranju Velike Albanije i daljem komadanju Srbije, otimanju Vojvodine i njenom predavanju Mađarskoj. Plan je ukomponovan u agendu 21 Ujedinjenih nacija, usvojenoj u Rio de Janeiru 1992. godine, razbijanje Srbije po modelu regionalizacije. No, da li ima i jedan drugi plan osim ovih planova tamnih koridora moći? Plan na čije oni postojanje zaboravljaju, pošto su obnevideli od zločina i greha u kojima su se zaglibili do kraja i do dna. Govorit ćemo o tome. Danas govorit ćemo o tome šta je, evo da vidimo samo jednu poruku, sporazum TTIP je marža i njihov obrt zarade za naftu, gorivo i derivate, dobit države na pljački siromašnih i malih zemalja, za prodaje nafte i pljačka građana, formira cenu goriva u Evropi i svetu. Evo, Marko Žugić je naveo da su i Alex Jones, i David Icke, i Velja Abramović, i Dejan Lučić, i Harpovci, svi upleteni u raznorazna tajna društva i rade u korist novog svetskog poretka. Šta reći? Rade za novi svetski poredak. Jedini put koji možemo da sledimo, to je put osvešćivanja čovečanstva, ukoliko je čovek zaista tako biće da ga inženjeringom mogu oblikovati i po onoj meri uobličiti po kojoj on predstavlja biće koje gubi, koje već sada slabi u ontološkom smislu, koje gubi u intelektualnom smislu, koje gubi u smislu svoje veze sa tvorcem. Ukoliko čovek, dakle, stalno bude gubio, onda će svaka mašina biti bolja od njega, čak i najjednostavnija, jer se on pretvara u puki instrument novog svetskog poretka sa kojim on može da radi šta hoće. Ukoliko zaista do toga dođe, onda su mašine i onda su oni pobedili. Prema tome, ne znam kako da odgovorim na ova pitanja. Svako onaj ko doprinosi našem razumevanju, našeg razumevanju onoga što se dešava, je dobro došao. Svakako su i Alex Jones, i David Icke, i Velja Abramović, i Dejan Lučić, ovo Harpovci ne znam šta je, doprineli našoj spoznaji i procesu našeg mišljenja. Napravit ćemo kraću pauzu od nekoliko minuta, recimo 2, i onda prelazimo na razgovor sa Slobodanom Erićem, koga ćemo pozvati telefonom. Slobodan Erić je glavni i odgovorni urednik Geopolitike, magazina za političke i društvena pitanja, geopolitičke i strateške istraživanja. Izvanredan broj Geopolitike zaista u svakom pogledu predstavlja mogućnost da se na razne načine upoznamo i sa misliocima visokog nivoa, kakav je recimo Andrej Fursov. Nadam se da će njegova knjiga Napred u pobedu biti prevedena na srpski jezik. Oni koji znaju ruski
rekla bih blago njima jer mogu da čitaju izvanredne analize Andreja Fursova, a u toj geopolitici je objavljen i moj intervju sa Davidom Ickom. Zaista mislim da je u pitanju intervju koji za one koji poznaju dobro delo Davida Icka predstavlja u stvari ponavljanje onog osnovnog što je on, na čemu je on zasnovao čitav svoj pogled na ono šta se događa u svetu, ali za one koji ne poznaju mislim da može biti zanimljiv i u svakom slučaju ovo je prvi intervju za srpsku publiku, tako da drago mi je što je David Icke konačno među onim ljudima koje imamo na našem jeziku, odnosno intervju specijalno dat za naše prostore, ipak je to uvek jedan poen plus za nas. A govorit ćemo sa Slobom Erićem i o nedavno preminulom Jovanu Tarabiću, potomku kremanskih proroka Mitra i Miloša Tarabića. Zaista Milan Starčević koji je prijatelj bio i dugo se družio sa Jovanom Tarabićem je napisao jedan divan tekst koji se i ne može zvati tekstom, već je to jedna veoma duboka reminiscencija na Jovana Tarabića. A tu je i jedan uvodnik Slobodana Erića koji je takođe izuzetno zanimljiv, pa posle kratke pauze vraćamo se u studio i uspostavljamo vezu sa Slobodanom Erićem. Idemo našu emisiju, što znači da idemo dalje u analizu onoga što je trenutno veoma aktuelno i što treba razmotriti. Na telefonskoj vezi Slobodan Erić, glavni odgovorni urednik Geopolitike. Slobodane, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za vas i slušalce Snaga naroda. Hvala što ste odvojili vreme da budete sa inforatnicima sa Snagom naroda. Zaista, Slobo, čini se da je ono što je neophodno ojačati svuda u celom svetu upravo ta snaga naroda, a narod je podvrgnut inženjeringu. Nacije se ukrajaju, prekrajaju i nad njima se vrši pogrom, kao što je to slučaj sa Srbima, i to u svakom elementu postojanja našeg nacionalnog bića. Vi ste u svom uvodniku rekli, naslovili taj uvodnik rečenicom treba nam teopolitika. Danas je veoma važno razumeti šta ste vi ovim uvodnikom rekli, budući da ono što institucije sistema, što politički establishment, na čemu insistira, to je da sutra narod na Kosovu izađe u što masovnijom broju, kako glasi njihova zvanična izjava povodom sutrašnjeg dana. Pa evo da počnemo, šta je to teopolitika? To je sada termin, kovanica koja je vaša i zaista da vidimo zašto nam je to potrebno. Da, pa reći o jednom terminu koji treba doznači sintezu politike i teologije kao nauke o Bogu, jer u tom uvodniku sam napisao da u vođenju javnih poslova pokazalo se da politika nije dovoljna za razumevanje stvarnosti i za vođenje nacionalnih i državnih interesa jedne zemlje. Saglasan se sa vama da je na delu podrivanje suvereniteta država i nacija, posebno nacija koje se suprotstavljaju onim što mi zovemo novi svjetski poredak. Znači, osnova, kako bih rekao, i povod za tu vrstu, kako da kažem, te kovanice jezičke polazi od premise da je pored svih učesnika u političkom životu mi svi zaboravljamo da postoji još jedan akter, a to je Bog. Bog je, znači, ne samo tvorac i nebe i zemlje, nego
u suštinskom smislu i najvažniji akter u istoriji i polazi se od toga da su nekad naši preci, posebno Nemanjići, vodili politiku tako što je, kako bi rekao, njihovo političko načelo i njihovo, kako da kažem, državno geslo i bilo da je početak mudrosti strah gospodnji je početak svake mudrosti. Znači, naši Nemanjići su, i to na neki način pokušavamo da reafirmišemo, kada je država u jednom problemu, ona treba da traži rešenja. Rešenja mogu da budu, da se uzme neka dobra rešenja kod nekih drugih država i naroda koja također mogu biti, ali uvijek je najbolje kada se rešenja traže u sopstvenoj političkoj tradiciji. I mi Srbi smo bez sumnje bili najuspešniji kao narod i na duhovnom i državotvornom i na ekonomskom planu konačno. Treba da posjetimo da je Nemanjićka Srbija, da je za nas Evropa bila periferija u svakom pogledu, duhovno i ekonomskom. Nemanjićka Srbija je bila najveći izvoznik i proizvođač plemenitih metala. Tako da priče koji često vole da ismevaju, da su priče da smo mi jeli zlatnim kašikama i vilješkama, oni imaju apsolutno istorijsku osnovu. Znači, naši Nemanjići su imali prvenstveno nebeske ciljeve u vidu, a Bog im je kao se držali evanđelskog načela, ište najpred carstvo nebesko, a sve ostalo će on se i predati. I Bog im je naravno ispunjavao i sve zemaljske ciljeve, jer su oni služili istovremeno i Bogu i narodu. I znači naša država i mi svi kao građani, mi treba da afirmišemo princip da služimo i Bogu i narodu. I u tom nekom smislu sam se založio za tu vrstu, kako da kažem, principa, a kao dobar sam primjer naveo sam, kako da kažem, istoriju Starog Zaveta, Stari Zavet, koji je u stvari istorija odnosa između Boga i izabranog jevrijskog naroda. Jevreji su bili narod izabrani u smislu da su oni tada imali pravu verovanje jednog Boga i Bog je njima, kako bi rekao, Stari Zavet je jedan primjer vrlo konkretne saradnje Boga s jednim narodom. Bog im pomaže, on više puta ih spašava, poput spašavanja iz egipatskog ropstva, jeli? Pošto je tema ovog kolumne bila i poplave, znači koji Bog sprovodi kada ih bukvalno prevodi preko Crvenog mora, mere antipotop, je li tako? A onda kada njihovi gonitelji dolaze Egipćani, on dozvoljava da se more ponovo, da se talasi sastave i potapa njihove progonitelje. Naravno, Bog je, kada su se Jevreji kao izabrani narod koji je imao otkrivenu istinu, odlazili od Božijeg zakona, kada su, kako bih rekao, klanjali se zlatnom teletu i dolima, on je dozvoljao da oni upadnu u kako bih rekao, u stradanja i patnje i ostalo. Sad se ponovo vraćam na pitanje Kosova. Znači, u ovom trenutku je vlast pozvala, vratit će se na ovaj teološki aspekt ovog problema, vlast je pozvala naše sunarodnike da izađu na Kosovo i Metohiji na izbore, iako je, moram da sad citiram, ambasadorska SAD u Prištini, Tracy Jacobson je izjavila, da to citiram, kaže da je istorijskim briselskim sporazumom dogovoreno, a to će reći gradonačelnici na severu kao i Beograd, da čitava teritorija Kosova funkcioniše po kosovskim zakonima. Znači, nema nikakve sumnje da smo mi potpisivanjem briselskog sporazuma korak po korak počeli da predajemo suverenitet naše države separatističkim šiptarskim vlastima. A želim da podsjetim da smo se mi veoma dobro držali, da je zahvaljujući doktoru Marku Jakšiću, strategu, kako bi rekao, naše dole politike na Kosovu i Metohiji, mi smo imali doli ne samo na severu, nego u enklavama potpuni, kako da kažem, potpuni deo, ili ne potpuni, ali jedan veliki deo suvereniteta države Srbije. Imali smo dole naše institucije, imali smo naš novac, imali smo našu kulturu, imali smo, znači, bukvalno sve. Na Kosovu je bilo dvovlašće. Znači, ta šiptarska država koja je bila formalno priznata nije imala kontrolu nad našim teritorijama. I to što su Albanci pokušavali upadima na severni deo pokrajine preko mosta na Ibru, to što su pokušavali uz pomoć KFOR-a kada su naši Srbi organizovali barikade, sve što im to nije pošlo za rukom, nažalost je pošlo im za rukom potpisivanjem briselskih sporazuma u kome je, nažalost, aktivno sarađivao i zvanični Beograd. I ovom prilikom, to je taj politički aspekt, ali ja želim da skrenem pažnju taj teološki aspekt, jer vi me čujete, li tako? Da, u programu sam dobro. pažljivo slušamo. Da, Kosovo je bilo
jedna od mnogih teritorija, ali kada se desila Kosovska bitka, kada je srpski narod se opredelio za Carstvo nebesko, jer Sveti knez Lazar je kao i današnji političari mogao da napravi politički kompromis, da pusti Turke da prođu, jer je i Turska kao i sve velike imperije i tada i danas kombinovala silu i diplomatiju. Turska čak nije ni trudila se da mnogo menja zakonodavni aparat i zakonodavstvo te zemlje. Njime je bilo veoma bitno da se samo plaćaju porezi, jer je Turska iz poreza finansirala sve vojne pohode. Znači, knez Lazar je to mogao da uradi, ali on je sazvao svoju vojnu i političku elitu i onda im je rekao da je Bog bio više nego blagodaran prema njima, dao im je slavu, dao im je moć, bogatstvo, i oni su odlučili se da odaberu Carstvo nebesko. I narod je zapamtio žrtvu i visoku etiku svoje elite i prenosio s kolena na koleno, i u tome je tajna dugovečnosti Kosovskog mita, odnosno Kosovskog zaveta, a ne u nekakvom slavljenju poraza. Jer mi tu bitku u strogo vojničkom smislu nismo ni dobili ni izgubili. To je bila bitka, što bi rekli, nerešeno. Turska je imala toliko velike gubitke da je Bajazid naredio povlačenje. Znači, on jednostavno, i da ne zaboravimo da su Beograd i Šabac spali 521. godine, znači nešto 130 godina posle Kosovske bitke. Znači, nije suština u tome, suština je u našem opredeljenju. Znači, mi smo kroz Kosovski zavet, kroz Carstvo nebesmo potpisali jednu vrstu nepisanog ugovora sa Bogom, i zato Kosovski zavet traje, jer je ugovorna strana Bog. I posle tog našeg okvira za Carstvo nebesko, znači za nebesku Srbiju, ta teritorija je, kako bi rekao, promenila status, ona je postala sveta zemlja, i Bog je, znači, Kosovo kao svetu zemlju dao na upravljanje Srbima i na odgovornost Srbina, i mi smo obavezni i pred našim predsima, pred našim Nemanjićima i pred Bogom da tu teritoriju sačuvamo i da je branimo. Iako je ona okupirana, okupacije su prevremena istorijska stanja. Znači, mi to ni u kom slučaju ne da ne smemo da predamo, nego ne smemo da pomislimo, da nam padne na pamet da je Kosovo izgubljeno i da bude predato. I nakon ovih poplava, naravno, koje su deo jednog, verujem u to, i ima dosta egzaktnih dokaza za to, koje su deo jednog meteorološkog rata, naravno, ali u svakom slučaju sa Božjim dopuštenjem. Mi jednostavno moramo izvući pravilne pouke iz svega ovoga, jer ne može se sa Kosovom igrati. Kosovo je najskuplja reč, kao što je rekao naš jedan veliki književnik, i ono što je mnogo važnije, što je rekao Njegoš, Kosovo je grdno sudilište. I čitava sudbina našeg naroda zavisi od kosovskog opredeljenja. Uostalom, bio sam svedok posle upokojenja starca Tadeja, bio sam godinu dana u posle porodici Grubor, gde je živao starac Tadej. Starac Tadej je tada rekao je njihovim domaćinima koji su meni preneli njegovu tu testamentarnu poruku podom Kosovo, je rekao da ćemo Kosovo vratiti, ali je rekao, zapamtite, nikada neće biti mira u svetu dok Kosovo ne bude srpsko. Znači, Kosovo je važan, kako bi rekao, međaš, važan duhovni temelj koji je bitan ne samo za nas, nego za čitav svet, i mi se prema tom grandioznom pitanju moramo primereno odnositi. Vlasti se svakako neprimereno odnose prema tom grandioznom pitanju. Potpisivanje Briselskog sporazuma je put koji vodi u oduzimanje Kosova od Srbije, i jasno je da Srba ne može biti bez Kosova, bez Kosovskog zaveta. Toliko je teško podnositi sav taj propagandni pritisak vlasti na Srbe na Kosovu da izađu i na sutrašnje šiptarske izbore, da prosto je nemoguće slušati ih i gledati dok izgovaraju te reči. Kako vi razumete ovoliki stepen kolaboracije sa sistemom koji direktno radi na svim svojim nivoima, u svim instancama, preko svih institucija sistema protiv nas kao naroda? Jer vidimo da je nama zapravo zatvorena mogućnost za bilo kakav napredak, za čak i za život na ovim prostorima. Našim mladim ljudima se sugeriše, odnosno oni se svim sredstvima usmeravaju da zemlju napuste, ovde se useljavaju drugi narodi kojima se obezbeđuju svi uslovi kako bi zemlja bila predata njima.
nakon što se ovi rubni prostori, vidimo sve je pokrenuto, čitava ova igra i na severu Srbije, u Vojvodini, i kako vidite toliku spremnost ljudi da saučestvuju, da odigraju svoj deo igre i da završi se ovaj proces dok se mladi ljudi čitavim sistemom i institucionalnim, medijskim, na sve moguće načine odnarođuju, odnosno više ni ne znaju šta je Kosovo, šta predstavlja za Srbe, ne znaju šta su Srbi bili, sve to se drži po strani i oni se usmeravaju da vode jedan život koji je život po meri novog svetskog poretka, što znači bez državotvornosti, bez državotvornog nagona i moći. Pa naravno, razlozi su višestruki, ali posebna je priča odnos vlasti, a posebna je, kako bih rekao, odnos naroda. Ono što meni na neki način nije jasno, naravno da mi je to jasno, ali prosto teško je to prihvatiti kao činjenicu. A za to je, ja mislim, komunizam nosi najveću odgovornost. Da su Srbi izgubili osjećaj za jedno logično i zdravo razumsko razmišljanje. Znači, ako neko 1991. godine komunističke granice koje je Josip Broz nelegitimno na teritoriji nezavisne države Hrvatske, i veoma je zanimljivo da je sva ta njegova aktivnost Broza i partizana, nakon što su nacionalne snage uspele da ih eliminišu iz Srbije 1941. godine kao faktor destabilizacije, i povod za primjenu represalija, gde je veliki broj Srba sada. Veoma je zanimljivo da oni najveći deo svojih političkih i vojnih aktivnosti obavljaju na teritoriji nezavisne države Hrvatske. To treba malo istražiti. Drugo, znači na tom zasedanju su proglašene komunističke granice i Evropa je, znači kad neko te granice 1991. godine proglasi za državne, koje nikad to nisu, pa vas 1999. godine bombarduje, ti iste države, isti ljudi, ista nomenklatura, pa 2007. proglasi teritoriju vaše zemlje, odcepi, priznanje odcepljenje, i pri tom vas uverava da je on vaš prijatelj, a da jedan deo, kako bi rekao, nezanemarljiv deo javnosti veruje u to, onda zaista više nije problem u njima, nego je problem u nama, to su ti ljudima koji to veruju. Znači, to je taj aspekt. A drugi je problem naravno vlasti kada je posle petooktobarskog državnog udara, prevrata, svejedno, jednostavno Zapad je počeo da instalira, kako bi rekao, svoje kadrove i da sprovodi svoju vrstu metodologije, i oni su vremenom se veći broj ljudi integrisali u tu vrstu svog, kako da kažem, aparata. To se radi naravno kroz kako bi rekao, davanje novca i određenih privilegija. To je korupcija u stvari. I kad govorimo o korupciji, prvo treba o toj korupciji da razgovaramo. Znači, od korupciji dela državnog aparata od strane zapadnih struktura. Prvo o toj korupciji da razgovaramo. Pa onda da govorimo o korupciji, naravno, u kome učestvuju građani Srbije i kad je pitanje ekonomije i neke druge stvari. I u tom nekom smislu je znači, problem stoji što je na delu u Srbiji takozvana meka okupacija, što Srbija je formalno suverena zemlja, a ona to suštinski nije. A nije ni po SOFA sporazumu koji u svim svojim članovima predstavlja de facto okupaciju. Ukoliko imate jednu stranu vojnu silu koja može neometano da prolazi vašim putevima, da prevozi šta god hoće, da avijacija može da ne podleže nikakvoj kontroli, a vidimo da smo danima i neprekidno zasipani iz aviona i da ne znamo ni čime, niti postoji šansa da saznamo u jednom korumpiranom sistemu, a znamo i da
su sve te funkcije u stvari izmeštene iz Srbije, kao što je funkcija kontrolora leta, koji je sada oblasni kontrolor leta, i jasno je da sam taj SOFA sporazum predstavlja de facto sporazum kakav se može potpisati samo s okupatorom. To što je taj sporazum držan, i mi imamo jednu situaciju u kojoj je nepodnošljiva zapravo ta metodologija kojom vas javno neprekidno obmanjuju i lažu i podležu i podvrgavaju kontroli uma. To je metod koji bi trebalo da se podhitno na nivou nekog tela koje bi bilo orijentisano ka očuvanju supstance same čovekove, odnosno da bude na tom nivou planetarnom uspostavljeno, trebalo da bude stavljeno kao prvi metod, odnosno mediji kao najjače oružje okupatora. Pa dobro, ja znači, pomenuti SOFA sporazum, ja bih ga ipak definisao kao jedan od međunarodnih ugovora koji ograničavaju suverenitet, ali suverenitet se ograničava i na druge načine i tako dalje. Znači, on formalno nije označio, to nije akt okupacije, ali de facto ograničava suverenitet ove zemlje, ali sad ste pomenuli ali omogućava ovome okupatoru da nekažnjeno ubija pripadnike jednog naroda i da za to ne odgovara pred sudovima. Potpuno je izuzet izvan bilo kakvih zakona. Pa znate šta, sad kad se vraćamo na to, naravno to su Amerikanci izvjestovali da njihova vojska ima neku vrstu eksteritorijalnosti i tako dalje, ali zato ja se sjećam s jednog komentara koji sam napisao kada je osnivan Međunarodni krivični sud u Rimu i kada su Amerikanci zatražili da njihovi vojnici ne podležu tog suda. Ja sam tad podržao tu ideju, to jest ne znam zašto je naša država saglasila se sa osnivanjem tog suda uopšte. Znači mi koji smo imali iskustvo sa Haškim tribunalom, uopšte smo saučestvovali u osnivanju novih, kako da kažem, međunarodnih pravnih institucija, kada znamo da će oni biti upotrebljeni, ne mora samo da budu protiv nas upotrebljeni, mogu da budu upotrebljeni protiv neke druge države. To je isto i potpuno je nedopustivo opšte ideja da mi uvodimo sankcije ne samo Rusiji, nego bilo kome. Mi koji smo toliko postradali od sankcija, to je apsolutno nedopustivo i apsolutno nemoralno. I mi kao država to više, mi se moramo izviniti tim narodima koje ova naša država se saglasila i potpisivala, to je saglašavala se sa nekim, nismo bilateralno nikom uveli sankcije, ali smo se saglašali sa nekim dokumentima. Znači to je apsolutno nedopustivo da smo mi koji smo prošli patnju i stradnje, da mi nekome drugome na neki način uvodimo sankcije i ostalo. Ali da se samo vratim na ovo, zašto se to gađa? Zato što Srbi imaju neverovatnu kratku pamet, kratko pamćenje. Naravno, to je i u duhovnom smislu i teološkom to je i objašnjivo, jer mi u stvari ne možemo da oprostimo ako ne zaboravimo. I naš narod ima tu osobinu, jednu vrlinu, da smo skloni prašnje i tako dalje. Ali ono što je rekao patrijarh German, kada je prvi put posjetio Jasenovac, mislim da je to bilo 83. ili 4. godine, kada je rekao, i mi tako treba se ponašamo, da praštamo moramo, ali da zaboravljamo ne smemo. I mislim, taj princip da ćemo mi da sačuvamo i dušu, to je da ispunimo, kako bi rekao, ono što nam nalaže naša vera. Znači, mi ne treba zaista nikoga da mrzimo, mi ne treba da mrzimo u tom nekom smislu. Veoma je bitno da sačuvamo duhovno zdravlje, znači da i ove neprijatelje koji nas napadaju, ne treba da ih mrzimo, niti i tako dalje. Ali moramo da ne smemo da zaboravljamo i mora da branimo svoje interese. To jest moramo da branimo Božji plan o Srbima kao narodu. Mi kao narod, Bog nam ima određeni plan na zemlji i Bog ima svoj plan o zemlji. I jednostavno mora da budemo zastupnici i zagovornici tog Božjeg poretka na zemlji i Božjeg plana o ljudima. Koje je naše mesto prema tom Božjem planu? Kakvo je naše mesto na zemlji? Pa sad ja mogu da kažem samo svoje mišljenje, ali u svakom slučaju znači narodi postoje sa nekim smislom, je li tako?
Gospod Isus Hristos je rekao svojim učenicima, idite i krstite narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tako da sada ti pokušaj da se te granice prevaziđu i da se stvori neko društvo bez nacija i granica, apsolutno je protivno nekom božanskom planu. Mislim da smo da je, kako bi rekao, da smo mi pokazali da smo deo Božjeg plana. Sveti Sava je to, kako bi rekao, nas omeđio naš put, kako bi rekao, to je put visoki i zato za nas u tom trenutku bitna nebeska Srbija, nama ovakvim slabim, znači nama je potrebna koalicija sa nebeskom Srbijom, jel? Jer su oni blizu Boga, oni su svojim visokim moralnim i, kako da kažem, pravednim životom blizu Boga i oni mogu od Boga isposlovati, kako bi rekao, Božiju zaštitu. I ono što sam napisao uvodnik, kad se ponovo vraćam na to, znači kada ulazimo u Evropsku uniju, naravno ponovo ne treba da mrzimo te ljude i te narode i tako dalje, ali de facto ta zajednica, nažalost, ona to nije bila ranije, Evropa je bila hrišćanska, ali nažalost, govorimo o briselskoj Evropi, to je zajednica koja, kako da kažem, koja se definiše protiv Boga i ona donosi određeno zakonodavstvo koje je protiv Božjih zakona i mi znači ulazimo u jedan savez koji je protiv Boga i to nama ništa dobro ne može donese, mislim, i prosto moramo da razmišljamo i o tim aspektima. Ja sam naravno pomenuo da mi sad implementiramo određenu vrstu evropskog zakonodavstva. Deo tog zakonodavstva tiče se prava homoseksualaca, prava da homoseksualci mogu da sklapaju brakovi i tako. To su sve zakoni koji su suprotni božanskom zakonu. A Starac Pajsi, mi smo ga objavili u prošlom broju Geopolitike, on je rekao da mi smo ljudi grešni, naravno, i kao narod i kao ljudi činimo grehove, ali to je jedno, svako će nositi odgovornost za to, ali kada država donese jedan zakon koji je protiv božanskog zakona, onda Bog kažnjava čitav narod. I u tom nekom smislu ljudi moraju razumeti da u duhovnom smislu postoji sistem spojenih sudova i da kao narod, ono što nam stalno naši duhovnici govore, moramo se truditi da se ispravimo. Naravno, to je lako govoriti, život je težak i tako dalje, mi smo grešni kao narod i kao ljudi, ali moramo da idemo da se trudimo da idemo ka tom putu pokajanja, onda će Bog biti sa nama, a ako je Bog sa nama, onda smo mi nepobedivi, a često zbog našeg, kao i kod Jevreja, često zbog, kako bi rekao, zbog našeg neposlušnosti, zbog našeg greha i zbog svega druga, Bog često dopušta stradanja. Zato što mi kao narod imamo puno gordosti i kad, vi svi znamo, kad imali smo komunizam, taj bezbožni, mi smo mislili da smo tada otkrili sve, da smo mnogo pametni, jel tako, pa i Sovjetski savez je bio mnogo moćan, jel tako? Pa se sve to srušilo kao kula od karata. Da, kakve su, vidimo da je zaista veoma važno raditi na raskrinkavanju onoga što čini suštinu ovog novog svetskog poretka i osvetljavati ljudima perspektive života u svetu u kome su se našli, kome su se predali potpuno i u kome su pretvoreni u bića koja više nisu sasvim ljudska, priključena na tehnologiju, neprekidno u sadejstvu sa elektromagnetnim talasima, medija koji su ih okružili i koje moramo mandatorno da slušamo ovde u Srbiji gde god da se nalazimo. Prinuđeni smo da gledamo u televizijske ekrane i da slušamo veoma glasnu muziku, onu koja nam je servirana, ali ni malo bezazlenu u smislu sprovođenja ovih procesa nestanka nacije. Kakve su, vi vodite takođe sa geopolitikom jedan neprekidno otvoren prostor za najdublje uvide, ljudi koji su sačuvali sposobnost mišljenja, koji su potpuno uneli nove dimenzije u tumačenju sveta, koji su otkrili koliko je korumpirana i kontrolisana ono što zovemo naukom, koliko je u stvari
lažno predstavljena prošlost, recimo u istorijskim naukama, i koliko je strogo kontrolisan prostor naučnog diskursa, jer je to drugi oslonac pored medija. Intelektualni i obrazovni sistem, u stvari ne možemo više govoriti o obrazovnom nego o školskom sistemu, je strogo kontrolisan sa idejom da se u ljudima potpuno uguši svest i ideja slobode i istine. Kako razmišljate danas nakon toliko godina ove borbe, inforatničke borbe, onako kako je vi vodite sa jednim posebnim osjećajem prema važnosti duhovnog puta, jer vaš geopolitika je to otvorila, upravo taj prostor za prodor teopolitike. Da, pa mislim da, sjećam se kada mi smo se pojavili, geopolitika se pojavila u trenucima, ja bih rekao, najveće posle 5. oktobarskog prevrata, znači mi smo izašli u decembru priboj 2000. godine i to je bio jedan od razloga za pojavljivanje jednog ovakvog lista, zato što su u jednom trenutku mediji postali uniformni i to je bila atmosfera, rekao bih, potpune proatlantističke euforije koja nije samo zahvatila državne strukture, nego je veliki deo naroda. Jedan deo naroda je u stvari verovao da je između nas i Zapada u pitanju jedna vrsta nesporazuma, a da je po tom nesporazumu bio Slobodan Milošević i tadašnja vlast, što je naravno svakom pametnom bilo jasno da to nije i da Zapad ima neke dugoročne geopolitičke i strateške interese koje ne zavisi od toga da li je na vlasti u Srbiji Marko ili Janko ili tako dalje i tako dalje. I u početku kad smo se pojavili, bilo je dosta rezervi prema nama, bilo je u smislu, ljudi su govorili da mi u stvari sledujemo nekakvu tradiciju teorije zavere, mada sam njima govorili u stvari da mi ne govorimo o teorijama zavere, nego da govorimo o teorijama namere. I nažalost vreme je pokazalo da smo imali tu vrstu žalosnog zadovoljstva da vidimo kako se te naše prognoze ostvaruju, ali ono što je, čini mi se, bilo veoma bitno, da se čuju različita mišljenja i često put do istine se dolazi kroz mozaik, kako bih rekao. Treba da čujete više sagovornika i sa istoka i sa zapada, više ljudi iz različitih, kako da kažem, naučnih oblasti i onda se na neki način polako sklapa taj mozaik istine i ja mislim da je naš narod, jedan deo našeg naroda, to je možda manji deo našeg naroda, ali jedan deo naroda je, mislim, dosta osvešćen i to predstavlja ozbiljnu prepreku u ovom trenutku, iako mi de facto propadamo, predstavlja ozbiljnu prepreku, kako bi rekao, planerima globalnog poretka, zbog toga oni non stop insistiraju na promeni svesti kroz naroda. Ali istina je, kako da kažem, ne samo zbir nekih činjenica, istina je fundament na kojima počiva ovaj svet, jer Gospod naš Isus Hristos je rekao: ja sam put, istina i život. Slobo, vi ste i potvrda snage dejstva, specifičnog dejstva koji ima geopolitika kao jedan specifičan magazin u svetskim razmerama, je pokazana i kroz zapravo pokušaje čak i vaše fizičke likvidacije. To je nešto što je zaista dramatično u kontekstu onoga što se radi, jer pokazuje zapravo da na šta je usmerena agresija sistema, upravo na te duhovne horizonte. To se sve više vidi u načinu, zapravo kako glasi naziv jedne knjige profesora Radišića, Satana se više ne krije.
Rekla bih da je to naziv koji odgovara onome što se danas dešava u svetu i to na svakom koraku možemo da vidimo da je to tako. I evo u In Memoriam, u listu Geopolitika, iz pera Milana Starčevića jedan tekst veoma topao, jedan dubok tekst podsjećanja na nedavno preminulog Jovana Tarabića, potomka kremanskih proroka Mitra i Miloša Tarabića. Pa da se podsjetimo čoveka koji je zapravo reagovao i pomno pratio zbivanja sve do kraja svog života. Da, ali pre posle moram da kažem, eto, Bogu hvala, geopolitika je opstala i ja sa njom, ali Bogu hvala, zahvaljujući Bogu, ali da prosto ne odajemo neku veliku odu geopolitici. Meni, ja sam čovjek veoma limitiranih kapaciteta i fizičkih i intelektualnih i tako, i ja to veoma dobro znam, svoje neke limite. Ali eto, Bogu hvala, opstali smo i zahvaljujući Bogu, to je zaista, to sam rekao je egzaktna činjenica. Više puta smo ostali Božju pomoć egzaktno. Jovo Tarabić je potomak slavnih kremanskih proroka Mitra i Miloša Tarabića. Njihova svedočanstva zapisao njihov kum, prota Zaharije Zaharića, i sam vladika Nikolaj Vernović je napisao predgovor svojevremeno za kremansko proročanstvo i on je rekao da su to bili, kako da kažem, pravedni ljudi i da je njima taj dar dat od Boga. Ovo govorim zato što kada je pitanje to prorokovanje, danas ima raznih proroka i tako dalje i generalno treba imati neku vrstu opreza prema raznim proročanstvima koja se pojavljuju. Ali to su bili, kako bih rekao, ljudi koji su živjeli jednostavnim, prostim životom i to im je dato od Boga. Mi smo objavili, znači pre 2 godine, razgovor sa Jovom Tarabićem i zanimljivo je da to proročanstvo, to je ono što je on govorio, da je to saglasno u osnovi sa proročanstvom i drugih pravoslavnih duhovnika. I deda Jova je naravno govorio da će doći dan kada će Kosovo biti naše, kada će sve srpske zemlje biti ponovo. Naravno iz ove naše, kako bih rekao, sumorne i teške perspektive, teško je to poverovati, naravno, ali treba imamo vere i stoji u Bibliji, ko pretrpi do kraja biće spašen. Znači, on je naravno pokojio se nedavno i zanimljivo da je njegova ćerka zabeležila, on je pred smrt, on je predvidio i svoju smrt i onda je on zapisivao, to je on je nešto govorio, oni su to zapisivali i on je, to je vrlo zanimljivo, to je nama rekla da je on pre možda neki mjesec i po dana rekao da će doći u Srbiji do neke velike prvne nepogode, ne predvidio neke ove poplave i tako, i on se mnogo iščuđavao projektu Beograda na vodi i upozoravao je tako da Srbija, ako se ne promenimo na neki način, mogu da nam zadese neke nesreće, može i zemljotres i tako dalje. Ali ono što je zanimljivo da je govorio Nadi Tarabić, koja je gledala u kalendar i razmišljala kakva će klima biti u narednom periodu, da je on prekinuo i kazao nema nikakvih koristi od kalendara. Vreme nam je pokvario nečastivi, a Amerika ima opasno klimatsko oružje od harpa. Da, to je zanimljivo da je on to tako rekao. I također je zanimljivo da je rekao da u Srbiji može da bude glad jer se štrajkovalo glađu. I znači neko i zaista to su duhovno, kad neko treba se voditi računa o tim stvarima, kako neko štrajkuje glađu, onda zaista može dobiti glad i tako dalje. Mislim, to su neke duhovne pouke koje prosto ne možemo sresti i razumjeti. U svakom slučaju, da, ja sad ne bih to detalje da pričam, to je u novom broju geopolitike, ali u svakom slučaju je to sve poučno i mi na neki način ipak
Znači, Bog nam daje kroz te ljude neka vrsta upozorenja, neka vrsta saveta i tako malo da, i zaista da da Bog da svi na neki način se malo nekako trgnemo, da se promenimo, da se potrudimo ako je neko, kako bi rekao, otišao u neku pogrešnu stranu, da se vratimo i tako dalje. Kako bi rekao, da istrajemo i ono što je patrijarh Pavle stalno govorio, da učimo mi ono što je do nas, ostalo će Bog. I mislim da je veoma bitno da naš narod izađe iz te neke apatije i ja moram da pohvalim, ja sam to i u uvodniku napisao, kada se desila poplava, naš narod je postao, trgnuo se, kako bi rekao, pokazao da je ponovo živ, ta velika solidarnost je manifestovana u našem narodu i to je dobro. Ipak se pokazalo da naš narod ima negde u sebi te zalihe, plemenitosti, ljubavi, požrtvovanja i to je sve dobro. I kako bih rekao, kad se nešto lepo desi, treba isticati neke pohvalne primjere u našem narodu, jer naš narod ipak pokazao da ima još tu neku etiku i konačno ideju neke sabornosti. Mi sjećamo kakav je bio odziv momaka koji su otišli u Šabac. Ne je bitno da li je to tamo bilo dobro organizovano ili nije. Mislim da to nije suštinsko pitanje. Bitno je da je narod pokazao vrstu solidarnosti i na neki način treba da postičemo to i da razvijamo, kako bi rekao, tu vrstu naše sabornosti i tu vrstu zajednice. Kako će to biti moguće kad vidimo da se odmah poluge izmeštaju iz onoga što budi energiju naroda, činjenica da mi nemamo redovno služenje vojnog roka i to u ovom trenutku, rekla bih i preporučila, ne samo za muškarce nego i za žene i za razne uzraste, budući da se vojno, da globalni poredak itekako insistira na vojnom razvoju, recimo Albanije, a da je nama vojni razvoj apsolutno uskraćen. To se videlo i po rezultatima, odnosno po dramatičnim posljedicama poplava. Međutim, vidimo da su nastavili ubrzanim korakom da rasturaju vojne kapacitete. Sada je na delu prodaja novih objekata vojnih, vidimo da nemamo gotovo ni jedan borbeni avion, znači stavljeni smo u poziciju da uopšte nemamo vojsku osim one koja treba da služi njihovim vojnim misijama NATO pakta. I kada imamo čitav taj sistem orijentisan ka razbijanju vojnih kapaciteta, kada imamo urušavanje, a znamo koliko je ipak bitno da disciplina i energija i vojna obuka to daje određenu drugačiji potpuno i pogled i doživljaj i osjećaj snage i života, to je deo kompleksa ovog agende prema srpskom narodu, a to je zapravo pogrom. Usput je ono što se dešava na promeni svesti, na drobljenju, na reviziji istorije, možda još i mučnije gledati i posmatrati kada vidite da se od Gavrila Principa pravi jedan lik nekog vodvilja čija će premijera biti večeras u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Zaista je neverovatno gledati koliko ljudi učestvuje u poništavanju te herojske istorije i mislim da nemaju prava to da rade. Niko nema pravo da poništi tolike žrtve koje su uložene u stvaranje Srbije, nemaju prava da diraju u istoriju Prvog svjetskog rata, u toliki broj poginulih ljudi i da se sa njima sada oni koji se snabdevaju soroševskim novcem i rade za globalni poredak, da uopšte se bave tim ličnostima. Kakav je vaš osjećaj prema tome? Pa prostor kulture je u mnogome odavno već u dobroj meri otuđen od naroda. Kultura je bila važna kao kako bih rekao, društvena delatnost koja je trebala da podstakne neke najuzvišenije i najplemenitije osobine kod jednog naroda, ali vidimo da je kultura sve više prostor koja ima za cilj relativizaciju moralnih i etičkih vrednosti jednog naroda i gde se kroz takozvane demistifikacije, kroz razne projekte u stvari podrivaju
podrivaju određene istorijske istine i demistifikacije u stvari. Šta su mitovi? Mitovi su važni za jedan narod, oni su najčešće, mitovi su u stvari istorijske istine koje su samo ispričane u jednom bajkolikom obliku, jeli? Oni su važni za jedan narod i kultura je odavno i zbog toga je kultura finansirana od strane, kako bih rekao, određenih globalnih struktura. Nije slučajno da su određene, kako da kažem, da se forsira apstrakcija, jeli? Kao jedna vrsta pravca, ili tako, umetnosti koja treba da poništi tu vertikalu, ili tako, znači tu vezu čoveka sa Bogom. I vi ste potpuno u pravu kada ste to rekli, jer jedan od problema našeg, kako bih rekao, trenutnog položaja je što mi zaboravljamo da je nacija zajednica prošlih predaka, sadašnje generacije budućih potomaka, i mi u stvari pokušavamo sve vreme da se na neki način izvučemo, da nađemo nekako rešenje za nas u dogovoru sa našim protivnicima. Mi želimo da izađemo iz te neke, kako bih rekao, vertikale generacije, da sami nađemo neko rešenje za sebe egoistično. A mi zaboravljamo da mi nemamo pravo da otuđujemo teritoriju, mi nemamo pravo da otuđujemo ni materijalna dobra, da su ta materijalna dobra stvarale generacije naših očeva i dedova i tako dalje. A posebno nemamo pravo da otuđujemo teritorije, jer su granice tih naših država zalivene krvlju mladića, generacija. U pitanju su mladići koji su otišli 17-18 godina, koji nisu stigli da zagrle devojku u svom životu. I mi, znači, jednostavno hoćemo da nađemo, kako bi rekao, rešenje, zaboravit će na te njihove žrtve. Pa nećemo moći to da uradimo. Da, dobro, mislim da mora da se postavi ta granica dokle mogu da idu, a ta granica je davno pređena sa predstava Zoran Đinđić da se peru ruke u buretu punom krvi i pljuje na srpsku zastavu, u stvari povraća na srpsku zastavu i menja, revidira istorija Srbije i Srba upisujući ustaški korpus u naš etnos, što se veoma vidi dobro na čitavom nizu primjera. Jedan od najboljih je srpski film, a sa druge strane se od Jasenovca pravi cvetna bašta sa velikim slovom U i revidira broj čak na 2900 ubijenih u logoru Jasenovac, koji se predstavljaju kao nekakvi protivnici i sistema koji je izvanredno funkcionisao u okviru nezavisne države Hrvatske. Vidimo da taj proces revizije ide i sveobuhvatno pokušava da promeni i ono što jeste i samo nacističko nasleđe, ali u ovo posebno ustaško, veoma krvavo se i tekako najpre kroz komunistička prikrivanja u odnosu ne na unutrašnju scenu, nego na spoljašnju scenu, gde se tu držalo pod kontrolom i nije prodirala istina izvan granica Jugoslavije. Mi smo ipak u školskim sistemima učili o 700.000 ubijenih ljudi u Jasenovcu, ali javnost sveta nikada nije bila upoznata ni sa Jasenovac, ni sa NDH, tom istorijom strahovitom zločina, niti sa Golim otokom, pa se sada Tito i dalje doživljava u krugovima koji su misleći i koji se opiru u globalizmu kao jedna pojava izuzetna upravo u tim pozitivnim bojama i svetlu. To je ono što izuzetno zabrinjava, ali mislite li vi da imamo snage i da ćemo uspeti da ovaj, rekla bih, najjači udar u našem postojanju, premda je naša istorija veoma stara i kako sva istraživanja, pa i ona veoma precizna koja se tiču DNK genealogije, ukazuju da jeste tačna ta teza koju pripisuju Olgi Luković-Pijanović, ali nije njena izvorno, već je samo uzeta kao naslov njene knjige, i sva ostala istraživanja
koja potvrđuju starost srpskog naroda i činjenicu da je ta naša stara istorija itekako bila plen manipulacija i da su u odbranu tih laži stali upravo ljudi iz Srbije koji su se smatrali intelektualcima. To je takođe veoma važan aspekt našeg problema, jer čini mi se da ukoliko ne znamo ko smo bili u toj drevnoj prošlosti i gubeći vezu sa tim svojim kodom i tekako mnogo gubimo u energetskom smislu. Da li mislite da, budući da istina jeste neuništiva i to i pokazuje i između ostalog i ovaj broj Geopolitike u kome ste vi napravili intervju sa Andrejom Fursovim, koga će, nadam se, naši slušalci čitati. Reč je o izvanrednom misliocu i nekome ko se i tekako uspešno suprotstavlja reviziji istorije kada je u pitanju Rusija. Da li mislite da ćemo uspeti da odolimo i da konačno napravimo državu po meri svih ovih istina koje sam ja samo kao kroki neki nabacila sada u ovom našem razgovoru? Da, ja sam apsolutno veren da će srpski narod na kraju pobediti, da će Kosovo i Metohija biti sastavni i neodvojivi deo države Srbije. Naravno, verujem zato što zlo ne može u konačnom smislu da triumfuje, kao što ste pomenuli da će se otkriti i sve određene istorijske istine, jer je u Bibliji rečeno ne postoji ništa tajno što neće biti javno, ali mislim da će deo našeg, kako bih rekao, deo našeg konačnog rešenja i oslobođenja biti vezan za jedan savez sa Rusijom i drugim slovenskim i pravoslavnim zemljama i bojim se da to neće biti pre jednog, daj Bože da ne bude, ali sve ukazuje jednog malo većeg globalnog konflikta. Bojim se da će pritisci na nas Srbe da se nastave, bojim se da će u neposrednih narednih nekoliko godina da će biti izloženi žestokim pritiscima i da će biti izloženi raznim elementarnim i društvenim nepogodama. Mislim da će biti nastavljeni pritisci na jedno tiho odvajanje Vojvodine od Srbije. Znači, ekonomska situacija u zemlji će biti sve teža i teža, a ja ne vidim, to sam također napisao, ja zaista ne vidim, kako bih rekao, ne samo da mi ne vidimo da se nešto u praksi radi, nego sam program vlade je radikalno neoliberalan. On predviđa da mi prodavamo, znači, strancima Elektroprivrede Srbije, Telekom i Rudarsko-topičarski bor, znači rudnike bez faze, respektabilne rezerve zlata, bakra i ostalo. I ja zaista, to je, kako bih rekao, ako se to bude primenilo, to je put ka ekonomskom samoubistvu Srbije. To je jedan kroz jedan, jasno da nam nema ekonomskog napretka i razvoja i tako dalje. Znači, hoću da kažem da nam u narednih godina predstoji dosta jedan težak, možda najteži period u našoj istoriji. Svaki naravno period težak, ali mi se moramo truditi, moramo zbijati redove, svi ljudi koji isto misle moramo da budemo prvo misleno zajedno, onda moramo da, kako bih rekao, tu neku našu saradnju operacionalizujemo, jel? Da budemo efektivniji u tome i naravno da učinimo sve što je do nas, ali da se ne oslanjamo samo na sebe, nego i na Boga i na koaliciju sa, naravno, nebeskom Srbiju o kojoj sam govorio. Znači, moramo učiniti što je do nas i truditi se, pritom da u toj borbi, kako bih rekao, ne postradamo ne samo od neprijatelja, nego da mi ne postradamo od naših nekih sopstvenih mržnji jedni prema drugima, konačno mržnji prema neprijateljima. Znači, mi moramo voditi borbu, ali moramo voditi borbu, kako bih rekao, viteški, pravoslavno, onako u najboljem srednjevekovnom smislu. I s osnovom se naravno ostvariti saradnju sa Rusijom i sa drugim zemljama
koji su nam naklonjeni, a takođe i sa ljudima na zapadu. Tamo na zapadu postoje mnogi časni ljudi, postoje tamo mnoge organizacije, to su ljudi koji svedoče istinu i mislim da je, to sam rekao više puta kad sam bio sam u Hanta-Mansijsku u Rusiji, to rekao sam jednom okruglom stolu, da Rusija sad u ovom trenutku ne treba da je samo zaštitnik, znači pravoslavnih hrišćana, kao što je nekad bilo u Turskoj carevini, nego zaštitnik svih hrišćana na svetu. I prosto Rusija treba da, i on se već ostavio saradnju i sa Slobodskom partijom Austrije i sa Nacionalnim frontom Marine Le Pen i tako dalje. Znači jednostavno mi moramo podržati hrišćanske krugove na zapadu. I naravno krugove, tu i krugove u okviru levog spektra koji predstavljaju autentičnu levicu, naravno. Mi te ljude moramo podržati, mi jednostavno moramo se potruditi, i ovo ozbiljno govorim, da predupredimo jedan vrlo crni scenario. Mi se moramo potruditi svi da ne dođe do, kako bih rekao, da stvari ne odu kontroli, da se iznako kontroli dođe do nekog velikog globalnog konflikta koji bi bio apsolutno na štetu svih ljudi na svetu, na štetu čitave planete. Protiv koje globalni poredak radi, jedna od omiljenih metoda i trajnih je zavadi pa vladaj, preverovanje, prebacivanje u druge religije, raspirivanje mržnje na svim nivoima, to je ono što je uspeo globalni poredak da uradi naročito na prostoru Balkana, pa smo postali i nekako sinonim za ovaj proces u anglosferi. Na zapadu se svaki proces destabilizacije po ovom modelu naziva balkanizacija. I evo za kraj jedno pitanje. Vidimo da je velika operacija opet zujanja roja pokrenuta, to je jedan od metoda medijskog ratovanja, i umesto da se preispituju odgovornost političara za sklapanje Briselskog sporazuma, za spremnost da donesu ovako štetne, pogubne ugovore, odnosno zakone po Srbiju, uvode se svi mogući neoliberalni zakoni koji su jasno opredeljeni da nas potpuno unište kao državu, da nam sve resurse pouzimaju, a koliko su opasni ti zakoni i ugovori, naročito krediti, aranžmani koji se sklapaju, pokazuje i veoma dramatična situacija u kojoj naša javnost malo zna. To je trenutna situacija u Venecueli, gde ljudi umiru zato što nemaju lekove i nemaju vodu. U vodi se plaćaju ovi krediti koji su sklapani, a da predstavljaju onaj sistem naduvanih kredita, bubble sistem, koji su jednostavno uzeti samo zato da bi jedna država propala. To je splet stvari koji svaki čovek mora da zna, jer zaista mu budućnost od tih informacija zavisi. Igre gladi su prema onome što dopire od ljudi koji su informisani, predviđeni sada za Srbiju. I svako bi trebalo pogledati taj film Igre gladi koji je predstavljao prediktivno programiranje za tako nešto. No, umesto da se bavimo aspektima šta je dovelo u medijskom smislu do ovakvih posledica poplava, zašto, koliko je zaista bilo žrtava, mi se bavimo, odnosno mediji koji su u stranom vlasništvu i kooptirani, u obavezi da služe i poštuju tu strašnu konstrukciju realnosti slika koja je napravljena na nivou globalistana, globalnog poretka. Mi imamo evo sada najnovije ubačene priče o tome da li je doktorat Stefanovićev, Nebojše Stefanovića zaslužio takvo zvanje ili nije, što je u kontekstu sveopšte izdaje svih intelektualaca gotovo listom Akademije nauka. To je takva izdaja nacionalnih interesa, takva izdaja zemlje, takva izdaja naroda, takva izdaja istine, da je to nepodnošljivo. I jasno je da u tom kontekstu razmišljati o tome da li je Nebojša Stefanović imao dovoljan broj fusnota, da li je taj doktorat validan po najvišim akademskim standardima, je bacanje neverovatne prašine u oči. To je zaista
Potpuno. Pa znate šta, meni je bilo indikativno, sad kratko ću samo o tome, da su se odjedan put javila 3 različita stručnjaka navodna, koji su osporili taj njegov doktorat nisam vidio pa ne mogu ni da sudim o tome, ali to je veoma zanimljivo kako su oni odjedan put javili. Znači njih je neko organizovao i neko platio, ali tako, da oni tako organizovano nastupe. To je metoda zujanje roja, to je standardna operacija po Denisu Bushnellu vođenja ratova do 2025. godine. Prva je na listi metoda kojima se proizvode ovakve afere. I mi imamo sada sveopšte brujanje oko nečega što uopšte nije bitno, jer mogu da imaju i da budu najveći naučnici i da zasluže svoje doktorate. U ovom globalističkom poretku ti ljudi služe uništenju i pogromu i služe u stvari genocidalnom projektu novog svetskog poretka. Pa i Goebbels je imao 2 doktorata, a svi njegovi savjetnici takođe, neki su imali i 4. O kome god nisam čuo ime? Pa Goebbels, čitav tim nemački je zapravo bio okružen ljudima sa najvišim akademskim zvanjima koja nisu bila nezaslužena. Znači, u ovom trenutku, dok vidimo da nauka je bez savesti, nauka bez etike, gde se u novom svetskom poretku pod etikom podrazumeva bioetika, to znači podrška transformaciji ljudskog roda u svakom pogledu. To je zapravo apsolutno jedan moment koji služi svom cilju. Koji je to cilj? Zašto je ovo urađeno sada Vučićevoj vladi? Pa samo vratim na ono što se komentarisali ulogu intelektualaca koji imaju akademska zvanja, što kaže vladika Nikolaj, koji imaju zvanja doktore i ogromno znanje, što kaže vladika Nikolaj, nije bitno koliko znaš, nego da najvažnije znaš. Mislim da je problem što ti ljudi najvažnije ne znaju ili neće da je najvažnije znaju, da. Pa mislim da je na neki način Zapad funkcioniše tako što i određenim ljudima, određenim, kako bi rekao, političkim strukturama, određenom vladi kad da određenu podršku, on je istovremeno, kako bi rekao, nastoji da je destabilizuje i tako dalje. Oni naravno na neki način pokušavaju da destabilizuju sadašnju vladu Aleksandra Vučića, jer je ta vlada dobila u odnosu neke prethodne vlade veliku podršku, ali time se, kako bi rekao, destabilizuje i zemlja, razumete, i to je i u tom nekom smislu to treba posmatrati i tako dalje. I to mislim da... A da li se možete složiti i doktor Miša Đurković je, kažem, doktor, on zaista zaslužuje tu svoju titulu i u etičkom, moralnom smislu i u intelektualnom, znači u smislu akademskih znanja, tako da je ta titula tu na mestu. Takvi ljudi bi trebalo da dobijaju ta zvanja koji su svoja znanja stavili u službu istine, jer bez istine nema ni prave nauke, nema pozicije pravog intelektualca, sve su to samo sluge sistema. A on kaže da je ovo trebalo da podsjeti Vučića ko je gazda i smatra da Vučić nije dovoljno ambiciozno krenuo u reformu, onu koja treba u sferi poljoprivrede da nam oduzme suverenitet nad hranom i zapravo i taj bezbedonosni aspekt veoma poljulja, to je uvođenje genetički modifikovanih organizama, i sa druge strane da nije uveo sankcije Rusiji. Da su to razlozi za ovaj, a možda i za meteorološki udar. Ja nisam sigurno došao mislio da je upravo cilj te destabilizacije da se iznude novi ustupci i to je generalno cilj. I sad ima osnova to što pominje gospodin Miša Đurković, da jednostavno Srbija će zaista u narodnom periodu biti Evo, pozvaćemo Slobodana Erića da čujemo i njegov komentar i na ovo pitanje. Moguće da je baterija... Halo?
Halo? Evo čujemo. Da, čujem vas Biljana. Pa htio sam samo doći misao da kažem da će Srbija biti izložena pritiscima da uvede sankcije Rusiji. Naravno, Zapad veoma dobro zna da efekat tih sankcija našeg uvođenja Rusiji, da Rusija od toga neće imati velike ekonomske štete, mada nije beznačajno to zbog Južnog toka i tako dalje, zbog naših ekonomskih odnosa, zbog statusa najpovlašćenije nacije koje Srbija ima u Rusiji i tako dalje, ali je u simboličnom smislu važno da Srbija za Zapad uvede sankcije Rusiji, kako bi rekao, da bi se stavio pečat i tačka na to naše vekovno prijateljstvo. To treba da bude pečat ili kamen razdora između naših naroda, među kojima nikad nije bila ta vrsta konfliktnosti i neprijateljstva. I u tom smislu mislim da je veoma važno da naša vlada, predsjednik Republike, premijer, znači i svi, bez obzira na težak položaj zemlje, ni u kom slučaju to ne sme da dopusti. Ni po kakvu cenu. Da. Preporučujem svim našim slušalcima da nabave geopolitiku i da posvete jedan deo svog vremena ovom broju. Kakav je vaš osjećaj kao urednika u odnosu na ovaj broj? Meni je svaka geopolitika naravno i tekako dragocena. Vi ste čitav niz imena u intelektualnom smislu predstavili, velikih imena u Pa dobro, u ovom broju, da, imamo, to smo i na naslovnoj strani najavili, imamo, znači, Andreja Fursova, o kome ste govorili, koji zaista govori o nekim novim aspektima, kad je pitanje Staljin, koji govori o, kako bi rekao, o tome zašto je Zapad protiv Staljina, zašto je Staljin bio protiv Kominterne, protiv i tako dalje, sa nizom nekih novih, potpuno novih istorijskih činjenica i naravno imamo intervju koji ste vi radili s Davidom Ickeom, koji je, kako bih rekao, zvezda, zaista prava zvezda, jeli? Kakav je vaš odnos prema njegovim uvidima? David Icke je veoma zanimljiv i izuzetno je mnogo uradio na promociji svojih ideja i on je od osobe koja je bila javno ismevana u javnom prostoru nakon 15 godina dospeo u situaciju da na Wembley areni 9 sati govori pred prepunom Wembley stadionom. I to je zaista nešto što je ovako impresivno. A kako vama izgleda, budući da vi imate vrlo istančanu duhovnu optiku i jako duboku, kako vam izgledaju njegovi, on to i sam zove nekim unutrašnjim glasom i otkrivanjem koje mu se daje, znači ne samo ga stiče, niti stiče upoznavajući druge ljude, već mu se i daje, i gde on vidi da smo u stvari mi zarobljenici svojih čula, da svet vidimo na hologramu i da je to realnost ograničena tim našim čulima, da se iza toga dešava i da smo mi u stvari napadnuti od strane bića koje on pognostičkim uvidima naziva demonima, arhontima koji deluju preko neke vrste hibrida, znači došlo je u jednom trenutku do ukrštanja genetičkog materijala između ljudi i tih demona. I dalje znam kako teče njegova analiza. Kako vama izgleda ta optika, ona osnovna bazična optika u kojoj polazi David Icke? Pa, njegovo stvaralaštvo je dosta originalno i ono, kako bih rekao, predstavlja jednu vrstu neke sinteze, nekog njegovog ličnog doživljaja, duhovnog, jeli, i nekih uvida realnih koje on ima prosto kada su u pitanju zapadne strukture i institucije na zapadu. Naravno, kada on govori o tim, naravno da unutrašnji glas postoji, naravno, naša vera naravno nalaže jednu vrstu duhovne opreznosti, pošto ti glasovi mogu da budu i s jedne i s druge strane, naravno, ali svejedno taj svet možda se naziva drugačije, ali svet naravno demona postoji i u tom nekom smislu
on je na tom tragu. Ono kako bih ja mogao da razumem njegovu poziciju u zapadnom društvu, on živi u Londonu i tako dalje, prosto to društvo je moderno društvo. Ono je na zapadu živi u jednom drugačijem, rekao bih, socijalnom i ekonomskom i duhovnom ambijentu. I ta društva više nisu tradicionalna i ona svet ne posmatraju u kategorijama jednog tradicionalnog hrišćanskog društva. I čini mi se za taj jedan svet, kako bih rekao, koji se odvojio od tradicije, da je David Icke izabrao jednu vrstu specifične metode da im priđe, a sama je činjenica da su oni to prihvatili govori da kod njih još postoje ti neki, kako bih rekao, duhovni reagensi. I u tom nekom smislu on je zapadnog čovjeka negdje dodirnuo negdje, kako bih rekao, deo tog nekog duhovnog njihovog bića koji još nije, kako da kažem, anestezirano, i on je to probudio. I osim toga on je naravno postavio i pitanje i postojanje određenih institucija koje nisu zvanične, koje imaju utjecaj na život zapadnog čovjeka. Tako da, kako bih rekao, to govori da čovjek ne može da živi bez neke duhovnosti i da čovjek je duhovno biće. U tom nekom smislu mislim da je on prosto sa tom nekom jednom dosta originalnom i nespecifičnom, kako da kažem, jednom sintezom uspeo da probudi jednog zapadnog čovjeka i da ga na neki način, naravno čitan i ne samo na zapadu, on je veoma poznat u svetu, on je prosto uspeo da ih neki način da ih dotakne, da im otvori jedno polje drugačijeg razmišljenja i da ih postakne, i u svakom slučaju on je na neki način počeo da ljude koji su uspavani da ih malo budi i da ih razbuđuje. I svakako je izvanredno istražio i razotkrivao unutar najviših članova establishmenta i tih kraljevskih porodica pedofile i sataniste, i potvrđuje se da su svi njegovi uvidi bili u tom smislu veoma ispravni. I 12 godina je istraživao određene slučajeve satanista, odnosno pedofila, i njihove povezanosti unutar tog takozvanog elitnog i plavokrvnog društva. U svakom slučaju izuzetno je važna ta veza koju on razotkrio između nestanka dece, pedofilije i satanizma. Tako da zaista ono što je uradio David Icke je i u tom smislu izuzetno dragoceno, a eto pokrenuo je i svoju sopstvenu televizijsku produkciju koja se zove slično kao naša, Snaga naroda, i sa potpunom svešću da ukoliko se ljudi ne probude i ne probude svoje autentične sposobnosti i svoju borbenost i svoju spremnost da ne dopuste da im ove strukture moći koje su i tekako u dosluhu i rade u tajnosti. Mi vidimo koliko se realnost proizvodi u Srbiji, koliko su ljudi izloženi manipulaciji. Mi vidimo da istine nema ni u tragovima u medijskom svetu, a da je on nametnut ljudima i da su ljudi potpuno u stanju polarne inercije, impotentni zavisnici pred televizijskih ekrana i da veruju u sve što im dolazi iz tog sistema strogo kontrolisanih medija. U tom smislu je David Icke neko ko je čije su upozorenja veoma važna i koji govori nemamo još mnogo vremena, i on veruje u snagu, u sposobnost ljudskog roda da se izdigne iznad ove sfere manipulacije i kontrolisanog postojanja koje je jako umanjilo ljudske potencijale. Eto, ovo je bio razgovor sa Slobodanom Erićem. Napravit ćemo jednu kratku pauzu da vidim da li ćemo moći da dobijemo još malo vremena, još 15 minuta, kako bi razmotrili danas još jedno izuzetno važno pitanje. Ukoliko ne, samo ćemo pitanje da ovako
artikulišemo. Emisija Informatnici protiv novog svetskog poretka. Temu ćemo ostaviti za sledeću nedelju. Ona zahteva stručni komentar. Nadamo se da ćemo profesora Zorana Čvorovića sledeće nedelje imati u našem programu kako bi prokomentarisao presedan zapravo u pravosuđu koji se prvi put javlja u Velikoj Britaniji. Naime, u pitanju je vođenje jednog potpuno kafkijanskog procesa, tajnog suđenja za one koji se, nakon što je razotkriveno da se takav proces vodi od strane alternativnih medija, nazvao proces protiv osuđenih, odnosno osumnjičenih za terorizam. Ono što je izuzetno dramatično, jer je ovo daleko nadmašilo Kafku i njegova predviđanja, odnosno intuiciju ili viđenje onoga što jeste proces protiv čoveka, sada se dešava u Britaniji i u pitanju je sudski proces u kome se navodno sudi nekim ljudima koji su osuđeni za teroristički akt, odnosno da se pripremaju za izvođenje terorističkog akta, a koji sada po ovom novom procesu nemaju pravo ni na to da im se imena saopšte u javnosti, nemaju pravo da bilo šta se o tom procesu govori u javnosti. Zatim, njihovi rođaci uopšte ne znaju gde su oni smešteni, niti gde se proces vodi. Porota ima pravo da sluša suđenje, ali nema pravo da ništa o tome u javnosti govori. U pitanju je jedan proces koji potpuno ukida element javnosti i suđenja, gde vi možete da budete uhvaćeni, procesuirani i da o tome niko ništa ne zna u javnosti. Ovaj slučaj je u stvari dospeo u javnost zahvaljujući novinarima, ali je veoma, veoma važno razumeti kako je moguće da se jedan ovakav proces povede i po precedentnim pravu on postaje i uvodi se time u praksu, pravnu praksu, tako da je zaista u pitanju nešto nad čim se čovek mora zamisliti, kao i naravno nad ostalim elementima koji su i tekako prisutni na zapadu, a znamo da se ti zakoni i pravila samo u svom drastičnom obliku uvek uvode i u Srbija postaje eksperimentalni prostor za mnoge od tih posledica koje takvi procesi proizvode, a vidimo da je u pitanju i ono što se tiče prava države na
decu i mogućnost da se različitim sredstvima kontrole, interogacije, odnosno ispitivanja, deluje u jednom orvelijanskom smislu ovaj proces koji se javlja kao otkriven unutar britanske sudske prakse je zaista otvorio i upalio sve alarme za zabrinutost. O tome ćemo, nadam se, govoriti sledeće nedelje i naravno o onome što se dešava na putu tihog preotimanja Vojvodine, ali i imenovanja Marka Blagojevića, odnosno Cesida, na mesto onoga ko je odgovoran za kontrolu sredstava za obnovu zemlje nakon poplave. Naravno, Blagojević je neko ko nije slučajno ovde postavljen, to je sasvim jasno. Vučić je naglasio da želi brzu, jasnu i transparentnu obnovu zemlje i bila mu je ideja da neko iz nevladinog sektora upravlja novcem, a da nije želeo da to bude neko od ministara, već neko iz nevladinog sektora koji bi kontrolisao gde ide Vučić. Dragan Milošinović je napisao jedan odličan tekst Cesid, Blagojević i sredstva za obnovu. Pregledat ćemo kratko taj tekst. Vučić je najavio da će tu odgovornu dužnost o blago Srbiji ponuditi programskom direktoru Cesida Marku Blagojeviću. To je dakle Drakula koji čuva dispanzer za transfuziju krvi ili lisica koja čuva kokošinjac, i kao da ovim nije dovoljno pokazao kako tretira institucije sistema, svoje saradnike i građane, Vučić je poručio: želim da izbegnem priče kako je neko zaradio, što bi trebalo valjda da znači kako nevladin sektor i Blagojević ne zarađuju. A onda nas je, kaže Dragan Milošinović, dotukao svojim melodramatičnom dilejmom koji je izrazio u vidu skrušene nade da će on, Blagojević, to prihvatiti. Eto, zaista jeste tu stala naša stvarnost, ovo je slika i prilika Srbije i onoga šta je sve u stanju da izgovori Aleksandar Vučić kada mu se naredi da nekoga postavi na jedno određeno mesto, a zapravo, kao što i to i radi Dragan Milošinović, treba se pozabaviti ulogom Cesida pa i samog Blagojevića u uspostavljanju evroatlantske kontrole nad Srbijom, a Cesid je Centar za slobodne izbore i demokratiju osnovan 1997. godine sa ciljem da se stvori od zapada kontrolisani paralelni manipulativni sistem za oblikovanje predizbornih kampanja i izbornih rezultata koji će osporiti legitimnost izbornog procesa u Srbiji. Uvek se pravi paralelni sistem, on se nameće i zaista je Cesid veoma u ovom procesu bio uspešan. To je bio jedan od nekoliko strateških projekata evroatlantizma za rušenje Slobodana Miloševića. Prvi radni zadatak imali su na predsjedničkim parlamentarnim izborima u Srbiji 1997. To je bilo uhodavanje za ulogu koju su imali u legalizaciji oktobarskog puča 2000. godine, ne samo podrivanjem rada tadašnje Savezne izborne komisije falsifikovanim podacima, već i direktnim oblikovanjem izbornih rezultata, manipulisanjem brojnošću biračkog tela. Iako od tadašnjeg SIK-a nisu bili registrovani kao zvanični posmatrači, oni su sledeći postulate zapadnih manipulativnih strategija prvi izašli sa rezultatom prema kome je kandidat Koštunica ostvario pobedu u prvom krugu 54,5 podrške birača, pri čemu su apstrahovali upisan broj birača sa Kosmeta kako bi smanjili ukupno biračko telo. Kasnije su kalkulisanjem biračkim telom došli do manje, ali neophodne većine 50,24 i to je prihvaćeno kao zvaničan rezultat. Legalizovano je pučističko osvajanje vlasti od strane DOS-a, budući da je prema zvaničnim rezultatima SIK-a od 28.9.2000. Koštunica osvojio 48% glasova, što je bilo nedovoljno za pobedu u prvom krugu i posao je bio obavljen.
Tako je to, u petooktobarskom periodu CESID se ne bavi samo izborima, kao evroatlantska organizacija par excellence, već razvija i druge programe koji predstavljaju pologe uticaja Zapada na Srbiju, među njima je takozvana borba protiv korupcije, na čijim krilima leti još uvek Vučić, a kaže da ne mislite da sam se toga sam dosetio. Zanimljivo je da je CESID nadgledao registraciju i verifikaciju raseljenih lica sa Kosmeta tokom 2001. godine. Zapravo, pregled donatora CESID-a preuzet sa njihovog sajta govori koliko značaja Zapad pridaje ovoj ispostavi. Svako ko ozbiljnije pogleda ovaj poduži spisak gubi svaku iluziju o neutralnosti, demokratičnosti ili objektivnosti CESID-a. CESID je klasična evroatlantska ispostava koja ostvaruje kontrolu osvojenog političkog prostora i obezbeđuje interes svojih nalogodavaca po svaku cenu. Srbija je za to klasičan primer, ali i Crna Gora, gde su nakon raspada zajedničke države omogućeno stvaranje i edukacija sestrinske organizacije CEMI. CEMI je Centar za monitoring i istraživanje koji pomaže opstanak na vlasti trulog prozapadnog Đukanovićevog režima. Naravno, o CESID-u bi se moglo reći veoma mnogo toga, ali treba razmotriti i ličnost gospodina Marka Blagojevića, koji je programski direktor CESID-a. Treba li reći i istaći posebno da je on uz Ivana Vejvodu najplaćeniji evroatlantski namestnik u Srbiji, direktno ili indirektno je angažovan na svim bitnim zapadnim projektima u Srbiji, a CESID mu je centralna aktivnost. Evo sada nekoliko tih podataka. Blagojević je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, dugogodišnji je član masonskog pokreta, nekada kroz delovanje regularne velike lože Jugoslavije, a sada kroz aktivnost regularne velike lože Srbije, kojom upravlja veliki majstor dr. Petar Kostić. Blagojević je član ispostave trilateralne komisije u Srbiji, organizacije East West Bridge, dakle totalni, provereni evroatlantista koji se u moru sličnih ističe sposobnošću i potpunom odanošću svojim nalogodavcima, a oni mu uzvraćaju materijalnim blagostanjem i daljom edukacijom. Novac mu nije struka, građevinarstvo još manje, solidarnost i ljubav prema domovini najmanje. I eto, jedan takav čovek se pojavljuje kao Vučićev favorit za jedno mesto koje mu ni strukovno, ni iskustveno nije blisko. Kakva nam se poruka šalje tim postavljanjem? Razmatrat ćemo to sledeće nedelje. Tu su mlade snage ruskog sata. Sofija Stojičević je tu, a i Sloba i Irina će uskoro doći i čućete najnovije i zaista prave vesti o dešavanjima u Ukrajini i onoga što govore ruski mediji o situaciji ne samo tamo nego i šire. Ja vas pozdravljam, Biljana Đorović je bila sa vama prethodnih 2 sata, emisija Informatnici protiv novog svetskog poretka. Vedran Grbin je režija tona Vedran Grbin, a on ostaje sa vama i tokom narednog perioda. Evo stižu sada i ostali članovi tima Stojičević i sledi Ruski sat. Ja vam želim sve najbolje do sledećeg slušanja u subotu sledeće nedelje, 14. juna. Radio Snaga naroda.